Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bana ba modimo. I greet you, children of God. Ka lebitso le le matla la morana rona Kriste Jesu. Amen. In the powerful name of our Lord Jesus. Re sa thabile ka moka. Hallelujah. God bless you. Amen. Re rata go le amogela bana ba modimo re ka amogela ka moka mo conventioneng ya rena. We'd like to thank you, children of God, and welcome you Amen. in our convention. Ebile tlhologelo ya dipelo tsa bana ba modimo. It was the desire of the hearts of the children of God. Re rapedisitse taba e. We prayed for this, ra ba ra thoma go dira di-contributions tša rena. and we also started making our contributions. Ra tshwara mo re tshwarang gore convention e be success. Amen. And we trust here and there for this convention to be a So success. re a iteboga bana ba modimo So we thank ourselves ka re tabe e be re na le tlhologelo ya ke ya materializer fa. because what we were designed for here to materialize it. Amen. Amen. So nna ke no emetse go no le dumedisa bana ba modimo. So I just stood here to greet you, children of God. Go na le di-ministers tša convention ye So the ministers of this convention ba tlo tla ba tswela pele ka mmereko wa modimo. Amen. will come and continue with the work of God. So nna ba nong kgopetse ba ra o dumedisa bro, They just asked me and said, brother, just pass the o greetings dumedise ka lengwalo. with the scripture. Amen. Jwale re tlo no dumedisana ka mokgwa o. So we're just going to greet each other like that. So a re lokologeng bana ba modimo, Now let us be free, children of God, re ikwele re le gae, and feel at home, then re dumele lentswe la modimo le tsene. Amen. and allow the word of God to penetrate. Amen. Ka re ntle le lona re tlo palelwa. Because without it, we're going to fail. So ntle le go invite moya wa modimo Without inviting the Spirit of re God, tlo faila bana ba we modimo. are going to fail. Re na le experience eo, We have that experience. re paletswe kgale We failed long time ago. tše re thomile go di kgona So the things that we started to do well ke mogau wa modimo. Amen. is just the grace of God. So re a leboga bana ba modimo, So we're thankful, children of God. modimo a khutša be le lena. May the God of peace be with you. Ke tlo kgopela re bule mo dibaebeleng tša rena. I'm going to ask us that we open from our Bibles Amen. Mo lengwalong la Luka chapter 14, in the book of Luke chapter 14. then re tlo no bala di-verse mo So we're just going to read some verses there just for our morning service. for Tirana Song. Then go thoma mo, That's from there. then modimo o tla re kgoniša go tšwela pele. God will help us to continue. Luka 14, Luke chapter 14, a re thome ka verse 25, from verse 25. re fitlhe mo la go verse 33. Luke 14, kutoka verse 25, kufika verse 33. Ebalaga tsela. Yare ge mashaba a mantši a sepela le yena, a re tloga a bolela le bona a re, ge motho a etla go nna a sa tloe tatago le mmagwe le mosadi le bana bago le lekgaetšedi le yona bophelo bja gago, a ka seke a ba moruti wa waka. A sa rwalego sefapano sa gagwe a tla a ntšhala morago, a ka seke a ba moruti wa waka. Gobane ke mang mo lena yo e rego ge a rata go aga morako o motelele a se thome a dula a bala tšhelete ya gagwe, a tle a bone ge a na le ye e lekanetšego go tlo phetha modiro woo. E se be mohlomongwe ge a beile motheo a šito go phetha, a tloga a kwerwa ke bohle ba ba di bonago, ba re motho o thomile go aga mme o šitile go phetha. Goba kgoši ke efe yeo e rego ge e tšwela kgoši e nngwe dira, e ka sekego ya thoma go dula ya eleletša ge go tlo kgonega ge a ka tšwa le ba dikete tše 10 a yo gahlana le a motšwetšego le ba dikete tše 20. Ge a bona go sa kgonege, o tlo roma batseta a loba yola a sa le kgole. Go bjalo le mo lena a sa furele le go tsohle tše a nago natšo, a ka seke a ba moruti wa waka. Amen. Re ka tswalela mahlo. May we close our eyes. Modimo wa rena wena alpha le omega, lebitso le le matla la morena rena Kriste Jesu, go še go loka re a go batamela. Modimo wa ka re leboga tšhireletšo ya gago, re leboga maatla a gago modimo wa ka le morao wa go še go loka ke convention ya rena modimo wa ka e sa thoma jwale. Modimo wa le godimo le lefase re sa kgopela le jwale modimo wa ka re tiišitše morena, re tseba re kgoši ya ka ntle le wena a re kgone selo, re a rapela le jwale ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste. Re modimo wa ka re gafela convention e mo matsogong a gago morena,
This morning service modimo lo ka khoshi le yona re lebeletse ko wena o tlo go gona go la dipelo tsa bana ba gago gobane o boletse modimo wa ka wa re batho ka moka e tla ba go ruta ko wena jwale re rapela ebile re a gopela modimo le godimo le lefase re thegela mo lefelo le modimo wa ka o tlo bola dipelo tsa ka lentse la gago modimo wa ka a se nama le madi modimo ka di ka go utulela bana ba gago modimo wa ka ke tate wena o nnoše o le go le godimo jwale re rapela re gopela presence ya gago ka fa modimo wa ka ke le lentse le badile modimo wa ka re gopela anointing ya go mo go lona modimo wa ka re rutile kgoši ya ka mangwalo ka moka kgoši ya ka ngadilwe ka anointing ya gago morena jwale a ke anointing e le ya dira mangwalo a ngwalo kgoši le godimo lefase e theoge modimo wa ka re lebelele ka botho modimo wa ka e bolediše mangwalo a re tswe ka fa modimo wa ka dipelo tsa rena di thabile kgoši le godimo le lefase re sa thoma le jwale modimo wa ka re dedicate this convention modimo wa ka for your own glory re gopela le jwale modimo wa ka go na le ba sa go tsebe modimo wa ka e tsebatša mo go bona morena ge go na le ba modimo wa ka motlhomo ba bona la ba thomile go lapa modimo wa ka ba dire ka botho morena emelela ka molaetša wa gago kgwetša le godimo le lefase morena o boleditše batlanka ba gago re tutuetse ge modimo wa ka go tšea modimo wa ka kgoši ya ka leeto le ka maatla re tseba re kgoši ya ka wena o re tshepišitšeng wa botega re gopela le jwale modimo wa ka re ga fela service e mo go wena e ba le rena modimo wa ka le jwale re sa gopela re dumela mo Kriste Jesu morena le mophološi wa rena amen re ya leboga re ka tšea madulo amen ke na le setlogo bana ba modimo se ke dumela re ka no thoma ka sona sa go no se fediše pelo ke tlo re the crowning ministry amen apisha kore e kora botsebotse ke bo diredi bo fa mphapa tlhogo amen that's right ka gore a kere bebele mo re bala gona re a ekwa ya bolela taba eo so it was just something very light gore ge re le bana ba modimo re tsebe ntwe modimo a re bile ka mo fasa yona le go tseba re swantse re tshware jwang bo diredi bo modimo a re fileng bona because re a tseba re go bile le Malachi 4 we know that there was a Malachi 4. Now, go ka bala mo Bible-eng. So if you can read from the Bible, a se ba profeta ba bantši ba ile ba tla lefaseng. It's not many prophets that came to the earth. Mengwaga e mentši o thoma go tšhimo ya Edene. Many years as from the Garden of Eden. Go ka bala mo Bible-eng. If you can read from the Bible, over a period of 6,000 years. Go thoma go tšhimong. From the garden. Wa bala ba profeta. And you count all the prophets. O tla mo lemoga a se meloko ka moka ile a fiwa monyetla ya go kry-a mo profeta. You realize that it's not all generations that were given the privilege to find a prophet. So re ba le tlhogonolo. So we are blessed people. Mo ara batho ba lefatshe. Amongst the people of the earth. Gore re balwe le bao ba ile ba amogela mo profeta mo metlheng ya bona. That we be counted with those that have received the prophet in their time. Amen. Now tabe ya mphapatlhogo ye. So this thing of a crown. Mphapatlhogo ke a token ke seka. So a crown is a token. Sa go bontsha gore o tsweletse. That shows that you have achieved. Ke seka. It's a token. Sa go bontsha gore o go godimo. That shows that you are up there. Ge ba bya kgoši. When they place a king. Ba bya ka crown. They crown him. Ge motho a dira mošomo o itseng. When one is doing a certain work. Ge a fentše dilo ka moka. If he has overcome all this. O fiwa mphapatlhogo. Is given a crown. E ka ba ko mabelong. It might be at the athletics. Go ba tše dingwe tša di-sports. Amen. Or some of the sports. Jwale re bolela ka bodiredi bo. But now we speak of this ministry. Bo tlišang dilo mo botlalong ba tšona. That brings things to their fullness. Mo di fiwang mphapatlhogo. Where they are given a crown. Now Jesu Kriste o bolela taba ye mo. Jesus Christ speaks ka mantswe a bonolo. with simple words. O bolela ka motho wa sonja a tora a tower. He speaks of someone who has to build a tower. O re na ke mang motho? He says, who is that person? Wa ka re a sonja a tower. Whom when he has to build a tower. Wa tsa no thoma. And you see he just starts. O re sa ga botsebotse tshwanelo. He says, but the right thing. Gore motho o pele a thoma mmereko wa torao. Is that person before he starts that work. O sonja dile fatshe. He must sit down. A lebelele. And look. A bona gore go nyakega eng. And see as to what is it that is needed. Gore a fetse mošomo o a na le ona mo go yena. For him to complete the job that he has. Jwale e ra re itse ya motho o ba le pono. Now it takes someone with a vision. Because gore o bone selo before se ema mola. Because for you to see something before it stands there. Go nyaka leitlho le seng la tlhago. So it's the eye that is not natural, it's needed. Go nyaka leitlho la go lebelela ditšo di sa bonweng. You need an eye that looks unto things that are. And then ge o gona go dira plan ya gago. And when you do your plan.
o swantse o kgone go lebele kore o latlhele matlho ko golenyana You need to be able to foresee things, gore o bone dilo tseo pele di tla to see those things before they come, gore o bone go tlo nyaka eng mo kae ga building to see what is going to be needed where in the and building. ge o fetsa go di bona ka mo go sa bonweng And after seeing the unseen, jale go o boela mo tlhagong so when you come back to the o natural, itebelele you look at gore yourself o na le se se tshwanetseng go fetsa modiro o o bonang na as to do you have that which is needed to be able to accomplish this work that you have. amen Amen. so go tšea motho wa leitlho la ntšhu So it takes one with the eye of an eagle gore a kgone go bona dilo tse se tšhe di tswelela to be able to see things that are not yet gore se manifested, a se agang that what he or she is building a se fetse can be able to finish it. modimo a khutwa le tlhonofatse With a lot of distress. because bibele ya rena e ruta gore Because our Bible teaches us dilo tse di bonwang ka matlho the things that are seen with the eyes, di tswa mo dilo tse di sa bonweng ka they matlho are from the things that are unseen. jale go ka kgona go bona dilo tse di sa So bonweng if you can see the unseen wa dudišega and be settled, ka re wa tseba re go tlo tla eng because you know what is to come. ka re tšeo di boneng ka mo go sa bonweng Because those that you've seen on the ke unseen tsona side, tse di tlotlang ka mo go bonwang they are the ones that are going to come to the seen side. modimo a khutwa le tlhonofatse A lot of distress. jale bibele e re lebaka la gore motho a kgona go ba go tlhoka re a be le pono Now the Bible says the reason for one to need a vision kore o tshwanetse gore a thomile mmereko is that when he has started a job, a ba kgone go crowna mmereko he must be able to crown that work. a se ka o thoma Not just start it, wa re go se ne o thomega and after starting it, mongwenyana so somewhere else, wa nokwa it just dies. go na le motho go nyakega motho a na le a kgona go bona bodiredi So it needs a person that can be able to see a ministry, power the power ye e nyakegang that is needed go fetsa mošomo to finish the work. modimo a khutsa le tlhonofatse And a lot of this- jale re thoma go lemoga Now we start to gore go na realize le maatla a go thoma that there's power to start go na le maatla a go fetsa and there's power to finish. maatla a go thoma The power to start, a se maatla a go fetsa it's not the power to finish. amen Amen. ka re bibele e re a ka tla re a thomile Because the Bible says it might be that after he started, a palelwa ke go fetsa fail to finish. ka baka la re maatla a go thoma le a go fetsa a tshwane Because the power to start and the power to finish is not the same. amen Amen. jale go na le ministry So there is a ministry wa foundation of foundation mara go na le ministry wa capstone and there's a ministry of a capstone. amen Amen. ge se re no e bolelela ko pele jwale Amen. We are just now speaking things in advance. amen Amen. jwale mara o ka se kgone go fetsa But you cannot be able to finish o se o thome if you have not started. amen and go thomile And if you have started, o swantse o fetse you must finish. jale gore a re o tlhoka ministry e ka moka ga So yona that means you need all these ministries. maatla a go thoma Power to start. amen Amen. le maatla a go fetsa And the power to finish. modimo a khutsa le May tlhonofatse the God of peace bless gore us. o seke wa tla wa nyatiša selo se o se thomang So that you don't come and reproach the thing that you have started. amen Amen. jale mo ngwe gape jesu kreste ga a tswela pele Now somewhere where Jesus Christ continues, o bolela gore he speaks that go tshwana le kgoši it's like a king e yang ko ntweng that goes to battle. pele a tsena ka marantwa Before he goes to battle, o tshwanetse a kgone go ba le vision he must be able to have a vision, a kgone go lebelela ko pele be able to look there in pele front dilo di tswelela before things come a bone lenaba la and gage see the enemy. jale go ra re ka mantswe a mangwe It means in other go words, nyakega motho a ne le an open vision o tlhokega motho a nang le pono e e bulegileng. seng pono e e tswaletsweng e khunetswe ka mahuto Not a closed vision that is sealed with seals, go nyaka pono e e apotsweng e bonang gabotse but you need a vision that is uncovered, that you can see very well. amen Amen. jale ore ke mang motho a reng ga ya ntweng Now he says, who is the person that when he goes to battle, a se dule fase pele he doesn't sit down first? ka re go thoma go moroba Because to start it's simple. o ka e thoma ntwa You can start the battle mara wa tla wa boa o kitima ka by coming maranta back running from the battle. jale go nyaka motho wa re pele a thoma So if needed that one before he a starts, tse gore o lwa leng he must know what is it that is ya maatla a makakang and then how much power does the enemy have. lebaka la gore a lebelele lo tseo The reason for him to look at such ke ka baka la gore yena is because he, ge a fetsa go bona after he has o sinned, swantse gore a etekole then he must search himself a fetse a kgone go bona ntho e ke e boneng mola and be able to see that what I have ke sinned, na le maatla mo go nna na do I have the power in me? jale a e no ba go ba le maatla go tsebela dilo ko pele It's not just to have the power to foreknow things.
a go tseba re monno la nka lwa le ene nka se mo fenye goba ke tla mo fenya Just to know that if I can fight with that man, I'm going to overcome or not. go fetša go tseba After knowing, tsebo e le tee a e thuše selo knowledge or information only doesn't help. go tseba gore ka morago ga kereke e tšea ke raptureleng lelo tšeo ka moka tswana ga di go thuše selo To know that after the church has been raptured and what all those things, they don't help you. ka re go fetša go tseba Because after knowing, o dirang ka ntho eo what are you going to do? jale o swantse o thoma go check-a re na mo go wena mo So you must start to check this too. In you, o na le maatla do you have the a go power fetša mošomo o na to finish this work? amen Amen. jale le kgoši ba re swantse dule fase So the king as well must sit e down be le vision and have the vision ya go kgona go bona gore na e lwa le mang to be able to see as to who is he a e fighting tla ka dibitša tše dife and with what kind of weapons. gore ge vision e fetša go bulega That after the vision has been opened, ke ya re yena is that he a kgone go ke kala must be able to evaluate evaluate himself a ke kwa nna nka lebana le ntwa ena and feel that can he face this. mare ke bolela ka dilo tša semoya kere So now I'm speaking of the spiritual things. le a e tshwara tabe ke bolela bana ba Do modimo you get what I'm saying, children? jale go nyakela motho wa go ba le maatla go lebelela So you need someone who has the ability to can look go kgona go bona na efangedi and be able to see as to this gospel ge e tswela pele go diragala eng when it continues on what happens. lefase la nako ya rena The word of our time, bebele e re the Bible says, go tloata tsebo knowledge shall increase, mara tsebo e ya bona e but their knowledge a e ba thuši doesn't help them because e bereka go ba tšhoša because it helps to scare them. go na le batho ba bantši There are many people, ba tseba ka one world order they know of one world go order. na le batho ba bantši There are many people, ba tseba ka bofelo ba they lefase know of the end of the go na world. le batho ba bantši There are many people, ba ba tsebang gore kereke e tlo tšeiwa they know that the church is going to be ready, mara a bana selo but they don't have anything sa go ke defend against dilo tše di tlang that can defend themselves against the jale ba dula mola ka tsebo So they just sit there with the ba knowledge. kwele gore illuminate e dirileng They've heard what Illuminati has ba ngwala dilo tseo They write those ba di things, bea mo internet put them on the internet, ba tsamaya they go ba dira research and make some batho research. ba bantši ba bophelo ba ka keno Many people of this life, ba kgona go tseba gore mopapa ke ena 666 they're able to know that the Pope is the Mara- chapel system. ge ba fetša go tseba But after knowing, a e ba namolele ntho eo it doesn't help them. jale go nyakega maatla So we need the a power go kgona go fetša that can finish. modimo a khutša wa tlhonofatše jale ge o sa tsebe gore go tla eng So if you don't know what is coming, a o kgone go itukiša mo go lekaneng you cannot be able to prepare yourself enough. nako bolelela mo godimo ga bana ba modimo Now I'm speaking upon the children of God. gore moporofeta o tlile That the prophet has come a re botša ditaba and told us the things, re tshwere dibuka and we have books re now. tshwere material We have material wa go bala that we can read. mara material o bana ba modimo But that material, children of God, tsebo eo ka moka yona that whole knowledge, e ka se go thuše selo it cannot help you ge o sena selo mo go wena mo if you don't have anything within you. jale mara selo se o se nyakang But then what you o need, swantse le sone o se bone you must be able to see ka mo bo sa bonweng in the unseen. amen o se pickupe ka moo Pick it up from there. then o re go bua mo tlhagong mo And then when you come back to o the thome next, go llela selo sela you must now start to cry for e le that. maatla That is the a go power tlo fetša mmereko o leng mo go to one finish the work that you are in. modimo a khutšo wa le tlhonofatšeng May the God of peace ke le butse mo senna ke no dumediša ke I just told you that I'm just greeting. jale ge ke dumediša So when I greet, ke dira ka mokgwa o I do like this. re bala mangwalo We read scriptures. so o ra ngwana modimo So it means a child of o God, swantse a be le maatla a go thoma he must have that power to start. ge nka ke a e bolela botse If I can say it well, o swantse o be le maatla a pentecost you must have the power of Pentecost. ge o sena maatla a pentecost If you don't have the power of Pentecost, a e se o thome selo you haven't started anything. moprofeta o bolela the church started in pentecost The prophet says, "Kereke ithomile ko Pentecost." a re a bolele ka kereke ele ya gale He doesn't speak of the old church. o bolela ka kereke He speaks of the le church. ya nako ya rena Even the church of our le ya time, dinako ka and moka of all the e ages. thoma mo It pentecost starts at Pentecost. re apana bana ba modimo Amen. mara ke ministry wa o thoma Now that is the ministry of and sight. re tlo tswela pele le mangwalo And we are going to continue with this. jale ge o thomile Now, if it has started, e nyaka re o fetse it must finish. Amen. jale modimo wa rena Now, our God, bebele re a thome ntho ya ka se e fetse Bible says He doesn't start something that He cannot finish. bebele e re modimo ke mothomi The Bible says God, He is the author le mopheti and the finisher.
gore ga a thomile wa fetša Now, when he has started, he does ke it. mothomi He is the author le mophedi and the finisher wa tumelo ya rena of our faith. because go ne le tumelo ya go thoma Because there's a faith to start go ne le tumelo ya go and fetša there's faith to finish. jwa ka ge baebele e bolela As the Bible re says, tloga mo tumelong we move from re faith ya mo tumelong to faith. and go nyaka gore motho ka metlha a rapela And it is needed that every time when one a se ka rapela ka label ya message must not pray with the label of the message, a rapela a checkile gore na mo go yena o na leng but must worship, checking as to what does he have in e him. seng go yo baka Not just to, le go force coacha banna ba modimo ba re ba kwa marera and coach other men of God that you hear preach. mafelelong e boa mo go wena At last it comes gore back to o you na leng as to what do you have. jale a re boele mo lengwalo la rena jale Now let's go back to our scripture. mo luka 14 mo In the book of Luke 14. ka re motlho mongwe o ka re re shetse re thoma go ba le direction That maybe now we are starting to have a direction. amen Amen. jale mo go verse 26 mola In verse 26, jesu ore ge motho okay mo verse 25 e re ba bantši bana ba mo latela amen. It says now many followed him in verse 25. then jale ge a bona ba mo latela So when he saw them following, a bolela le bona he spoke to them. a re ge motho a nyako ntatela He said, if one wants to follow me, ge a sa tlhoe tatage if he doesn't hate his a father, tlhoya mama gage his mother, a tlhoya mosadi wa gage and his wife, le bana ba gage and his children, le bana babo and the siblings, le dikgaetšedi tša gage and the sisters, a ba tlhoya le bophelo ba gage and also hate his life, a ntshwanela he is not fit to be my disciple. gore le ge motho a re ke a latela jesu kreste So if one says, I'm following Jesus o Christ, tshwanetse o kweše ngwana modimo you must understand, child of go God. latela jesu kreste To follow Jesus go na Christ, le cost it's got a cost to it. and cost ya gona And the cost thereof ke separation is a separation. a ke bolele ka go ngala I'm not speaking of giving up. le kweše mo bibele e bolele jwang Amen. You understand what the Bible says e here? se go yo kgwetsa motho yo motlhoya You don't just find someone and hate him. no bibele e re o tlo separata The Bible says you're going to separate wa ba separata with your own life and separate the book how. kore evangeli Now the gospel e tlo epa bophelo ba gago is going to dip your life. e tlo thoma ka bo mo lapeng la geno Going to start in your family. e tliša that separation Reading that separation. mola o sa re o kgaogane le bala mo lapeng la geno And after separating with your family, e you hwetse wena jwale must find e you go now. kgaogantšhe le mekgwa ya gago And separate you with e your go own kgaogantšhe behavior, le tsebo ya gago with your own knowledge, dikelello tša your gago own thoughts, le di-interpretation tša and gago your own interpretation. gore modimo o demanda everything ka wena Now God demands everything of you. jale jesu kreste o re Now Jesus Christ says, motho a se ka yo ntatela man should not just follow me. e re mang le mang a nyaka go ntatela He says, each and everyone that wants to o follow na me, le mo re thomang gona there's somewhere where we start. a thome pele Let him start first a rwale and carry sefapano sa gagwe his cross. e seng go yo matšha empty handed ka mo morago ga jesu Not just to march empty-handed behind go you. na le se se nyakegang There is something that is needed mo go wena mo from you. so o rwala sefapano Now you carry the cross. o latela o rwele You follow carrying something. amen Amen. o rwale boima bo o tsenang ka ra bona And then you carry the burden that you get into, malwetse a ka kopana le ona the diseases that you may find along the way, meleko ka moka e ka kopana le yona all the challenges that you can get. go latela jesu go tšea dilo tšeo bana ba To modimo follow Jesus, it takes all those things. go na le batho ba ba nyakona legodimo gore ba no fitlha ka legodimo ba iketlile so There are some people who don't want to go to heaven relaxed. bebele re wa legodimong ke ntwa The Bible says going to heaven is a battle. and dilo tša modimo ka moka bana ba modimo And everything of God, children of God, di thoma ka mo semoyeng it starts in the spiritual. be ke sa tlhokomela ge ba nyadiša So I was still checking when they were officiating. baruti ba na le quotation tše ba di balang The pastors have some quotations that they call, mo moprofeta a bolelang mantšuša where the prophet speaks these words. ge ke tlola ke go nwa fitliša mo ke bona kare a ka ba batamela gona I'll just try to bring them to where I think because it's a ke na quotation e la mo gausi mo because I don't have the quotation. ba re dear beloved Ba re ba rate, as we are gathered here ge re kopane mo, in this holy state of matrimony mo le mong le lekgetho la lenyalo.
a ke re wa ka gore ba reng You hear what they say? a ba re ge le kopane mo pele a moruti They're not saying when you're gathered before the ba pastor. bolela ka poleke ye nngwe They speak of another ye e seng mo tlhagong that is not in the nature. ba re ba rete ge re kopane mo It is beloved as we are gathered e here, seng ka mo holong not in the hall. mara mo le ye mo le le lekgethwa la lenyalo It is holy state of nature. because ba o botsa gore rena re tlo go nyadiša ka mo holong They tell you that we are going to appreciate you in the mara hall, ge go na le ntlo o e tsebang but it is something that you know ka mo holy state of in matrimony the holy state of matrimony. ye o e sentšeng Amen. That you have done wrong. o swantse o ilokiše gone jale You must make it right now. ka re rena motlha gore ka go nyadiša Because we in the natural can mara appreciate. ge e le gore ka ko stateng sela se se kgethwa sela But ge le ka mo le mo le le lekgetho, go na le ntho o e tlogetseng there is something that you left o out. ile o seka You are going to answer. mo o tswelela o le gabotse Here you come out right. mara ka ko seemong sela se sengwe sela But in that other state, ge o se gabotse if you are not right, mara o itira ka re o gabotse mo tlhagong but make yourself o as se o right, seka ka dilo tse tsa gago je you are going to answer or be just. la ikwiša bana ba modimo Now you so understand. ge re bolela ka selo se se tswang ka mo semoyeng Now speak of something that comes from the spiritual. that's why jesu kriste a re o swantse o dule fase o lebelele pele That's why Jesus Christ says you must sit down and look mo o tse di sa bonweng unto the o unseen. bone gore o na le maatla a nyakegang go dira mmereko o And na you see, Esther, do you have the power to do that work? amen jwale ge re lebelela mo lentswe la modimo Now, when we look into the word of God, ke tlo re bale mo mangwalong I would want us to read from the scriptures mo 1 corinthians in the book of Corinthians, chapter 3 Hallelujah. ka re taba ya rena ke a crowning ministry Because our matter here, ke bridge bo na le power. amen Amen. batho ka moka ba tsamaya ba ya ba rapela So all people they go and pray. mara ke batho ba ba kae ba ba tlo fetša leeto le la thapelo le But how many people are they going to finish this journey? now monyalwa kereke mo nako ya bofelo Now the bride, the church in the last e days, filwe lentso has been given the word, e filwe bodiredi has been given the ministry bo e le gore bo kgona go fetša mmerekong that can be able to finish this work. amen now 1 corinthians chapter 3 Bakorintho ba pele kgale boraro. a re baleng from verse 9 Let us read from verse 9 re fitlhe mo verse 11 until verse 11. Rena re badirišane ba modimo, lena le tšhomo ya modimo le moago wa modimo. Ka kgaogelo ye modimo a ntšheditšego ka yona, ke dirile bjalo ka moagi yo bohlale ka bja motheo. E mongwe a tla a aga, gomme mang le mang e agago a bone ka mo a tlhatlaganyago dikago, gobane ga o yakago bja motheo o šele ka ntle ga wo o beilego, yena Jesu Kriste. amen Amen. paulos o re ke dirile jwale ka monna wa botlhale Now Paul says, I have done as a wise man, moagi wa botlhale a wise master builder. now mola jesu kriste o bolela ka moagi wa ntlo Now there Jesus Christ speaks of the builder of a house. o swantse a thome pele a lebelele So he must be able to look because first, go na le foundation because there is a go foundation na le roof ya building yanae and there's a roof of the very. jwale paulos ge a e tla mo metlheng ya gage Now when Paul comes in his times, o re jwale nna jwale ka a wise master builder o re nna ke ka moagi yo bohlale, ke beile motheo I have laid down a foundation. a gone mo paulos a bolela re yena o ile a bea roofu There is nowhere where Paul says I have placed the roof. ministry wa paulos The ministry of Paul, o re ke bea foundation he says I place a foundation, and ntlo a ke re se foundation fela and you must understand that the house is not. a re e ke fetša o rera ke bea motheo He says after I preach and laying down the o foundation, tla o mongwe there is another one. le yena o tloaga gona mo He's also going to build. mara a ke re mang le mang wa agang mo But let me say, everyone that nke builds, a lebelele ka mokgwa a agang ka gona a living check as to how is he building, ka re a ka se kgone go dira foundation ye nngwe because he cannot be able to make another foundation. foundation ke ministry o nna ko filweng Foundation is the ministry that I have been. bjale o mongwe a e tla Now, when one comes, a lebelele pele mo foundationeng must check first from the pele foundation a aga selo sena re o se tshwere before he can build something that he has. well go ra re somewhere mo bebeleng Now, it means that more when we come to building, re tshwanetse re kgwetse lefelo we must find a place mo re kgwetsa motho a sa bee where foundation we find someone who is not placed. mara mo re kgwetsa foundation, motho a tswalela mmereko wa but modimo where we find someone completely. ka re paulos o re nna ke bea motheo Because Paul says, I lay a foundation. amen Amen. jale re lebelela this crowning
crowning ministry. Now we're going to look at this crowning Ka re ministry. Paulus o re nna ke bea a foundation ministry. Now, Paul is putting a foundation ministry. Amen. Jwale ge re tsamaya le mangwalo, Now, when we go with the re scriptures, fitla mo Revelation chapter 10. I'll come into Revelation chapter 10, Mo ke nyakang go dulanyana ga nnyane motlho mongwe. where I want to dwell a little bit. Maybe Go fitla o tlhoma mo go verse 5. when you start from verse 5 Go fitla ka verse 7. until verse Lena le nna? 7. Are you with me? Amen. Praise God. From Verse 5 go tla ka verse 7. Amen. Kutulo 10, verse 5 to 7. Bjale moroma eo ke mmonego a gatile lewatle le lefase a ntšha letsogo a le emišetše kua legodimong a yena ka yena go phela go iša mehleng ya neng le neng e a hlodilego legodimo le tše di lego mo go lona le lefase le tše di lego mo go lona a ena a re lebaka le ka sehlwele ba gona se se tlogo ba gona mehleng ya ge go kwala lentšu ka morongwa wa go šupa ge a tloletša phalafala ke go phethega ga thupa ya modimo ye a e boditšego baprofeta bahlanga ba gago. Amen. A ke le mo kwao. Now you hear him now. A ba re the foundation. They don't speak of a foundation. Ba re finish. Ba wa fetša. Go na le wa go bea motheo mo. There's one who's putting a Then foundation. go na le metlha And there's time. mo go tswelelang bodiredi. That comes to ministry. Bo ile re bo ke ba go tswana is to finish. When you go, ke ba go tshwanela. Ntho e beng ke tswere ke banna o thoma ko morago. This thing has been the head of men from Ge re bolela all right. Amen. Ge re bolela ka borabe bodiredi ba o crown ngwana modimo. Now when you speak of a crowning ministry, Re fitla mo Revelation chapter 10 we come to Revelation 10, mo Bibele e go bontshang where the Bible shows because sephiri sa Kriste because the mystery of Christ, sephiri sa Kriste se ka mogao. the mystery of Christ is like this. Ke kwa ka ke tlo divita ga nyane le tshwarele nyana ga nyane. I'm going to deviate a little bit, just bear with me. Sephiri sa Kriste se ka mogao. The mystery of Christ is like this. Paulos o re Paul says, ge le ka bala mo mangwalong a ka if you can read from my le scriptures, ka lemoga you can understand gore sephiri sa Kriste ke a se tseba. that I know the mystery of Jesus Ke Christ. seo se be se fitlhilwe It's that which has been hidden mo dinakong tse dingwe in the ages past. sa tla sa utulwa mo nakong And ye it is now revealed se in this time. utulela baapostola le baprofeta ba ba kgethwa. Revealed unto the holy or unto the apostles and the holy prophets. Sephiri se Paulos a se bolelang ke se sefe The mystery that Paul speaks of, which one is it? go ya mo lengwalo la John. When you go into the book of Jesu John, Kriste re ga a bolela o re Jesus Christ, when he speaks, he says, ke na dilo tse he dintši says, I have many things tse nka go le botsa tsona that I can tell you, fela le ka se kgone go di rwala. but you cannot be able to carry them. Jwale ka baka la gore ke ne dilo tse dintši tse ke ne go le botsa Now, because I have so many things to tell unto you, mare le sa kgone go di rwala, but you being unable to bear them, jwale a ke di bolele. now I'm not saying that. Mara moya mokgetho o tla re ga a tlile But when the Holy Ghost is o come, tlo tšea mo go nna he will take from me, a tšee lentso take the word le se ke le boleleng. that I have not spoken. Jwale ge Jesu a sa bolele Now, lentso when Jesus doesn't speak the word, mo le le gore o ba nyaka go le bolela where else he wanted to, mara a le tshwara mo go but yena he held it on him ka baka la gore batho ba ka se kgone go le rwala. because people could not carry it. Lentso leo That word, le bitswa ke the mystery of Christ. it's called the mystery of Ka Christ. a le bolele. Amen. Because he doesn't It's an unspoken word. Like this is Amen. mara moya mokgetho ga a tlile But when the Holy Ghost o is tlo tšea mo go nna going to take from me, mara moya mokgetho o tšea jo mo go nna but how does the Holy Ghost take from me ge a fitlha legodimong when he arrives in heaven? wa ka Ephesians chapter 4 According to Ephesians, o ile a romela moya he sent the Spirit, wa fitlha wa fa batho dineo. and then he gave men gifts. Now ge moya o le mo bathong bao Now, when the Spirit is on those, ke ona o o tšeang it is the one that takes. mara re a tseba lentso la modimo But we know that the word of le a God mo moprofeta. goes to the prophet. Ge moya wa modimo o emiša a prophet, Amen. ge moya wa modimo o emiša a prophet, So when the Spirit of God raises up a prophet, that prophet the prophet of sephiri se sa Kriste se this mystery of Christ, ke yena a tlo se tshwarang. he's the one that's going Jwale to. Paulos o re nna I laid a foundation. Now, Paul, he says, now I lay a foundation. Mara ge re lebelela mo Bibeleng, But when you look at the Bible, Bibele e tšwa gore there's another ministry the Bible tells us wo tlang that is that is going to finish the mystery, that unspoken
unspoken part of the word. karolo yeo e sa bolelwang ya lentswe. Amen. All right. I can wear more Amen. Let me come back here a little bit. I get a book like a building. Now here the Bible speaks of a building. More like just a casta Now Jesus says when one builds, there's two things that he must look at. The only Mara se se botse kudu but the most good gore one a tsebe le matla go fetsa mmereko. is that he must know the strength to finish. Go bala mo lengwalo la mmoledi When you read in the book of Ecclesiastes, ere letšatši ere ke tlo bolela a ke le go bolela ka segwamo ke more ka thušana le bro. amen. Let's Ere try to say that. greater is the end of a thing than the beginning thereof. A re se segolo ke bofelo ba selo go feta mathomo a sona. Now a re ise ka mo ministering ka mo. Now let's bring it into the ministry. There is a ministry Go na le bodiredi of the same thing, ba selo se se tshwanang. but greater is the end time ministry Mara se segolo ke bodiredi bja mafelelo gore ba nako ya mafelelo. Amen. Amen. Because ke bona bo dira o le ntlo ye. Because it's the one that makes this building, Letago la gona le bonala ga botse. the glory of it to be manifested so well. Well, ge o lebelela mo Bibeleng, Now when you look into the o Bible, hwetša le dilo tše pedi tše. you find that these two things, O ka se ke wa ba le the end o sengwe le the beginning. o ka se be le mafelelo o sa ba le mathomo. And go thomile o swantse o fetse. And when you have started, you must finish. Well, you need these two So o hloka tse pedi tse. gore o kgone go fetša mmereko o leng gona mo pele ga gago. For you to be able to accomplish the work that is before you. A re mo Exodus 31 gannyane, Let us go just for a little bit into the book of Exodus chapter 31. just for a few minutes, Metsotso-nyana e se mekae? re sa le fresh nyana, While we are still fresh. then re kgone go tlo tšea the second part ya the service. Gore re kgone go tšea karolo beke tirelo. Bana ba Modimo, all right, taba e kgologolo Now the greatest thing of God, a se go crema the crowning ministry. it's not to cram the crowning ministry. Ke go tseba that ministry, It's to know that ministry, but wena but you o be le yourself, something o be le se sengwe, have something sa go kgona go fetša ntho e bolelwang. that can be able to accomplish what is being Jwale go said. na le go na le tše dintši se di loke mo go wena. That means there are so many things in you that must be right. Taba e kgolo a se go crema yela. The main thing is not to cram that other one. Taba e kgolo kore wena self o loke The main thing is that you yourself must be gore o right, tlo kgone go matcha selo se se tswelelang mo so pele. that you can be able to match what is to come. Now a re bale mo lengwalo la Exodus chapter 31, Now let us read in the scriptures of Exodus chapter 31. re bolela ka the building. Now, re bolela ka moago, the building. Amen. Amen. Then we will talk about the battle. Then re tlo bolela ka ntho. Ka Jesu Kriste o tšere these two parables. Because Jesus Christ took these two parables Go aga a tower to build a tower and go into battle. and le go ya ntweng. So re na le ka go di bolediša bana ba Modimo. Now we're just going to try to talk about that. Bana ba Modimo a re no ba batho ba phološo. Children of God, we are not just people of Ba o yo salvation, rera phološo wa not tseba. just preach salvation, you Wa know, tseba o yo preacha Jesu until there's no more preaching. Au. just to preach Jesus. What can I rera? Re na le direction, We have a direction. re na le goal. We have a Go goal. na le destination ka ramolaetša. Go na le phitlhelelo in the message. Go na le se Modimo a se agang. There is something that God is doing. A yo ba o rera ka Jesu re sa tse o na re aga mo dimaeng. We are not just preaching about Jesus, not knowing what are we building upon. Jwale ge e le gore o tlo aga mo building ye Paulus a bolelang ka yona, So if you're going to build upon the building that Paul speaks of, ye Jesu Kriste a bolelang ka yona, that Jesus Christ speaks of, Bibele sa mathomo-thomo, the Bible says the first thing, o swantse o tsebe gore one, you must know that a o sa ne foundation e o ka thomang ka yona. there is no any other foundation that can be. Yona she Here is the foundation. thoma mo, Start here. then o age upon. Then build more godimo. Alright. Amen. A re bale from verse 1 to verse 6. Amen. Exodus chapter 31, from verse 1 to verse 6. Amen. Marena o laetse mošeane o tsebe gore ke nna ke biditšego Betaniele ka leina ke morwa wa Uri, morwa wa Huri, moloko wa Juda. Ke mo humiša moya wa Modimo le bohlale le tlhaologano le tsebo le go kgona mediro ya mehutahuta gore a tsebe mediro ya bohlale a e dira ka gauta le ka selifera le ka mphiri le go seta maswikana a botšhepi le go petla dikwata le go tseba mediro ya mehutahuta le gona ke nna ke mo filego
Oholiaba morwa wa Ahasima wa moloko wa Dan. Ka gobane mo pelong ya a hlalefilego ke nna ke beile go botlhale. Mme ba tlo dira tsotlhe tše ke go laetšego tsona. Amen. Now, when I lead the master builder, je pedi ki temo. Now here are the two master builders. Amen. Amen. Just go feta modimo yona. Just to pass on it. Ge modimo ana ga tabanekele ko morao. When God was building a tabernacle back then, Ko le shokeng. in the wilderness, Ba ile le ba bantsi. there were so many builders. Modimo a re ke biditse ba babedi fela ka lebitso. But God said I called only two by name. Gore a ka ba bitsa o tshwana le ba bangwe. I didn't call them like the others. Amen. A ke re wa tseba go bitswa ka lebitso ke ntwe ngwe botlhokwanyana. You know, to be called by name, it's something that is a bit important. Ya go lifta. It lifts you up. Ge motho a ka no go bitsa so. If someone can just call you, Wa tseba go ya mo go yena you just go to him, o sa tse gore o tlotlang. you not knowing what is to come. Mara ga ka go bitsa ka lebitso But if he can call you by name, wa go bontšha gore ke a go tseba. he shows you that I know you. I recognize you. Ke a o lemoga. Amen. Jwale modimo o re ke biditse Bezaliele Now, God says, I called ka Bezalel, mo fa botlhale gave him wisdom ba o šoma ka dilo tse tša mo tabernakeleng to work with these things here in the tabernacle, a kgone go bereka ka dilo ka moka, so that he can be able to work with all and then things. o latela ke Aholiab Then he is followed by Aholiab. le yena o tlo thušana le yena mo moagong. He as well is going to help him in the building. Now Bezaliele o tswa mo leloko la Juda, Now, Bezalel is from the lineage of Judah, Aholiab o tswa mo leloko la Dan. and then Aholiab is from the lineage of O Dan. ka wa bala mo buku ya Numbers chapter 2 If you can go and read in the book of Numbers o chapter ya ka 2, mo chapter 3 gape and also to chapter o 3, tlo kgwetsa ile gore Dan. you're going to find that Dan. Okay, Juda re a tseba standard emblem ya bona ne le a lion. You know, we all know that Judah, his emblem was a lion. Dan na le on the north side. And then Dan was kamohlagoreng la lego. Amen. Amen. So na ba dutse around mmereko wa modimo. So they were sitting around the work of God, Dan a dutse ka mo north. and Dan was on the north. Emblem ya gae le eagle. And then his emblem was an eagle. Jwale modimo re ke bitsa monna from anointing of a lion, Praise God. God says, I call a man from Tlotriatau, and ke bitsa another man from the anointing of an eagle. and then I call another one Katlotrianga. Ebe bona batho a ga mmereko. They are the ones that are going to build this way. Amen. Praise God. O ya mo kerekeng Now, if you go into the o church, hwetša banna ba babedi ba. you find these two Go men. na le monna under the anointing of a lion You find the men under the anointing Yatau ko aging ya mathomo ya in the kereke. first age of the church. Go ya mo aging ya bošupa You go into the seventh age. o hwetša monna under the anointing of an eagle. Okrea a man under the anointing Yanchu. Monna o Aholiab Now, this man Aholiab, o ka no bala maleta gore ke a makae ka moo. you may count the letters as to how many. are there. Aholiab Aholiab. ke 7 letters. It's 7 letters. Now modimo gore banna ba Now, God says this mo ara banna ba go aga ka moka upon all the ke ba file I botlhale have given them wisdom. ba go kgona go dira dilo ka moka, They can do all things and le go kgona go deala ka di-writings and to be able to deal with the writings. ka baka la go ne le kene senye ge ba dira mašela Because there are some things when they do those cloths a tabernakele of the tabernacle, ba dingwale moo, they must write on. ba tsebe interpretation dilo tse di le moo. They must know the interpretation of those things that are there. That is why ge o tla Paul That is why when Paul comes, ga se no sokologa after he has repented, o a tswa he comes, o ya ko lešoke la Arabia. he goes to the wilderness of Arabia. Ge o tla moprofeta wa nako When the prophet of the time o comes, a bitswa le ena he's called as well. o ya ko Arizona, He goes to Arizona. and ge ba fitlha in these deserts Now, ge ba fihla mo mahanateng a, ba khwetsa some writings. ba kry-a dingwalo. O Paul Now, Paul, ke ena ba go tšea dingwalo ka moka tša Old Testament he's the one who took all the writings of the Old Testament a ngwala New Testament. and he wrote the New Testament. Interpretation ya dilo ka moka ya ditshwantšho ka moka tše di le ka gara ministry wa Moses. Now, the interpretation of all the writings that are in the ministry of Moses, Paulos ke ena go tla o di bolela re kwana e emetseng, tempele e emetseng, dilo tšeo ka moka tšona. and when Paul is the one who came and spoke as to what does the lamb represent and all those things. Go e tla nako ya rena gape Now, when our time comes, moprofeta le ena o a tswa the prophet goes out. go na le di-dreams tse di tswelelang moo There are dreams that comes there tse di bolelang ka mongwalo that speaks of a wo right le mo pyramiding. that is on the pyramid. O ya mo o interpreta di-writings tšeo, Now, he is there to interpret those writings. morago go na le leswika And afterwards, there is ka mo a gare insight le e le gore mongwalo wa gona that the writing thereof
go na le mongwalo mo There is an writing there. lesuka le ka bolona This stone in itself, ke mystery ka bolona mara mongwalo a o boniwe but this writing, it's, go le lebella ka matlho a motho when you look at it with the eyes, le bontsha le sena mongwalo it shows that it doesn't have, mara go na le mongwalo ka ntle le ka mogare but there is a writing on the outside, ka montle ga pyramid on the outside of the, le ka mogare ga leswika seng ka montle ga leswika ka mogare ga leswika and then even within the stone. jale go botša monna wa kgona go interpreta mengwalo Now it took a man that could interpret the writings gore a kgone go tseba ntho e bolela ka eng to know what is this thing speaking of. modimo a kutswa le May tlhogonofatša the God of peace bless you. jale o kgona go bona ministry o Now you can be able to see this ministry. now monna wa o khepa ntlo Now a man that keeps a house, o swantse a tsebo na motho a thomileng ntlo o e thomile jwang he must be able to know as to the man who started this house, a how kgone go bala foundation be able to read the foundation, gore a tla tsebe roof e ge yo tsenamo so that he can be able to know that this roof, when yo o it comes, dula jwang how is it going to be? jale o tlo ba le ministry So there's going to be a ministry wa go kgona go dira mmereko wa foundation that is able to do the work of the foundation. mara o tlo kgwetsa another ministry So he's going to find the good wa wa go rufela that is to roof. jale o šomiša material o mongwe Now he's using another material. o ne a šomiša bricks and mortar jale o ya ko pele Now this one goes, ga ya ko rufung o šomiša another material when he goes to the roof, he uses another mara material. e nyalelana le selo se se agilwe mo But faseng it goes together with what has been built down here. right Amen. jale ka nako o tlo o tuloga lentswe la modimo la nako Now, by the time when the word of God was to be revealed, moprofeta o ile a thoma pele a re ke rerile jale ka paulos the prophet started by saying, I preached what Paul preached. ka re go swane go be le the former and the latter rain a ke lela ditseba lo tseo Because until the pula ya mathomo le pula ya mafelo. wa ka lengwe la Joel chapter 2 According to the scripture of Joel chapter 2, go thoma pele go atla pula ya mathomo we first have the former rain. then ge season e tlo boa gape Now, when the season is to come back, modimo o ba fa pula tse pedi God gives them 2 rains. o ba fa pula ya mathomo le ya go feta ka nako e one ya bofelo He gives them the first rain and the last rain at the same time, the last time. le sana le nna bana ba And modimo you still be the of God. alright a re leke go itiša mo Alright, let's try to bring it here. paulos moprofeta ga a fetsa go rera dilo ka moka The prophet, after he preached everything, kolobetso jwale ka paulos baptizing like Paul, church order jwale ka paulos church order like Paul, meaparo ya basadi and women's dresses, di-qualification tša baruti qualifications of the pastors, kolobetso ya nnete the true baptism. dilo tseo ka moka a fetsa go di rera All those things after he preached, a di rerile jwale ka paulos after he preached them like go Paul, be go tlhokega it was needful ka re modimo ke ile a re ga mmotsa because when God told him, a re dilo tse o di rerileng ka moka he said, the things that you preach, ke tse di botse they are good. fela selo se le se tshwereng But what you have, le ka se kgone go tswelela you cannot be able to make it. nto o e tshwereng o e rerileng ka moka yona Or all the thing that you have that le ka se fetse mmerekong you cannot finish this work. jale o swantse go hwetsa another portion So, that ya go kgona go feleletša taba e ya efangedi ga botse is going to wrap up this thing of the gospel. jale modimo o tla mo moprofeta ka toro ka pono Okay. God comes to the prophet through a vision. jale moprofeta o ipona a tsoma Now the prophet sees himself hunting. ga a tsoma When hunting, go ba le a big explosion then one little tuna ge go ba le an explosion when ga a lebelela when he looks, o bona go tswelela something se tswa ko bo sa feleng he sees something coming from eternity. go tla di-messengers ke di tswa ko bo sa feleng The message is coming from eternity. ge di fitlha mo pele go yena And then when they come before go him, bolela re e be le barongwa he says they were angels. but ke tie part e a swantse a e tshware They have brought the part that he must handle ya go kgona go fetsa mmereko of being able to finish the work. jale moprofeta Now the prophet, ka baka la go se tsebe gore selo se ke eng because of not knowing what that was, okay o boetse gae la mathomo he firstly went back home, a tshwenye gore na explosion ele e bolela ka eng traveled as to what does the explosion speak about, ntse a rapela modimo while praying to God. tšatši le leng mo mesong Now the other day in the morning, a tswa he went out a ilo rapela to go and pray mo thabeng on a mountain mo ba reng ke sabino canyon in a place called Sabino Canyon. ga a fitlha mola o rapela modimo o botša modimo na pono e ke e boneng e When he gets there, he prays and asks, ka ra ke re o swantse o lebelele ko pele because you must look o further. swantse o dule fase You must sit
down pele o fetsa o thoma mmereko before you start o your work. lebelele o bone gore na vision ke na le selo se se nyakegang na And check us to do I have what is needed. jwale ge vision e tswelela When the vision e is tswelela e le an explosion jwale o rapela modimo now he prays to o God. re modimo ntshwe explosion e ke eng He says, God, what is this explosion? ke a hwa goba go diragala eng Am I dying or what is going on? modimo ga a tlisa interpretation Now when God brings an interpretation, a bolele le ena he doesn't speak to him. o latlhela soto ka mo letsogong He throws the sword in his hand. jwale o tshwara soto Now he handles his sword. jwale ka moprofeta Now like the prophet, a ke jwale o interpreta se a ile a se bona now he interprets what he has said. jwale a ke re go fetsa go lebelela o dia yo costing Because after you check and do your costing, o swantse o thomo le mare wena o swereng you must now start to realize what is it that you have. a re go o swantse go age ntlo Because after you build a house, o swantse gore o lebelele kwa or before you build a house, o be le vision ya re go tla eng you must look further down and and everything. ga o fetsa go bona vision And after seeing the o vision, lebelele gore wena o you swereng must check as to what to do ya go fetsa mmerekong to finish this way. jwale ke ge o wela soto mo letsogong Now that's when the sword fell in his hand. jwale a kgwetse le gore mo letsogong la o swere a sword Then he found that in his hand he's got a sword. jwale ka moprofeta wa modimo Now like the prophet of God, a thoma go lebelela soto e he started to look at this sword. na wa ke ba re bolela taba e diregileng Now he speaks of something that has happened. jwale o thoma moya modimo o mo utulela yona Now God starts to reveal it to him. alright Amen. a re ba le mo bibleng ganyana Let's finish from the Bible a little bit. ke nya gore le ntshware I want you to ke a tseba re ke bethile a very big jump a very big leap there ke ra gore ke tsweletse ke tla le lena botse I came along with you very well. jwale ke re a namelela jwale Now we are going high. gape ko rufung a rua o tsamaya You don't get to the roof just by walking. mo o tsena ka stepisi mo you need a ladder You use a ladder. ya jwale re mo laddereng Now, nametse a ladder. the ladder of Jacob amen Lady like Jacob. le le thomang go le godimo le tla lefaseng That starts from heaven coming to the earth. amen Amen. jwale a re ba leng moganyane Ephesians chapter 6 Alright, Arbaleng by Ephesians chapter 6. bana ba modimo Now, children of God, lentswe la modimo la nako the word of God of the time, le moprofeta a le rerile mo nako ya rena that the prophet is preached in our ke time. bodiredi ba kereke It is the ministry of the church bo bo swantse go fe kereke maatla that is to give the church the power. a re ba kgona go tsena ko legodimo le nentse le reriwa mo dinyakong ka moka That they can be able to enter into the heaven that was preached at all times. amen legodimo le ke kgale le bolelwa le This heaven has been mara spoken ke of. nako ya gore re tsene mo lona But now is the time that ke nako ya re se kereke e se bolelang is the time that what the church se crowniwe must be crowned. jale ge modimo a se crowna Now when God crowns it, o latlhela soto mo letsogong la motho he throws the sword into one's hand. alright Ephesians chapter 6 By Ephesians chapter 6, a re baleng from verse 10 let us read from verse 10 re fitlha ka verse 18 until verse 18. By Ephesians chapter 6, 10 to 18. Bjale bana besho, nke ke fetse ka gore, tiang moreneng le thateng ya maatla a gago, aparang ditlamo tsohle tša modimo, gore le kgone go fenya dikwago tša diabolo. Gobane tlhabano ya rena ga se ya go lwa le madi le nama, re lwa le mebušo le ba maatla le balaola mafase ba leswiswi, re lwa le meoya ya bobe e lego sebakeng sa godimo. amen Amen. le kwa polo se bolela ka ntwa ke Now you hear that Paul speaks now of the jesu o re ge motho a ya ntweng Now Jesus says when one goes to the battle, go na le jesu ya di dire mo there are things that he must o see. swantse a bone vision kwa He must see a vision there, a fetsa and a afterwards bone gore na selo sa kopana le sona sela he must see that the thing that he se swere sees, se na le eng what does it have? then a lebelele gore yena o swereng And check what does he himself have. jale polo se gore botsa ka motho wa yang ko ntweng Now Paul tells us of one that goes to la battle. kwiša re dirang mo Now do you understand what re he le ka did? go tša ditshwantsho tše tša jesu kreste Now we are going to take the struggles of gore Jesus. re bone taba ye ya phološo ye As you see, this thing of salvation, taba ye ya rapture ye this thing of the rapture, ka mokgwa re thomile re ekwa ka gona the way we have started hearing it, re na le selo sa go dira mmereko o be gona mo maphelong a rena na do we
have the thing that can make this word to be there in our lives. go kwa se problem To hear it as a task. taba gore o na le ntho e nyakegang mo na The thing is, do you have what is needed here? tsebo e lokile Knowledge is good, mara ge o sena something in your possession but if Osna is so sweating, then o tlo ba le bothata then you're going to have a problem. o tlo kgwa o tseba dilo You're going to die knowing things. alright a re baleng a re tswele pele le yona gannyane moo Now let us go on with it a little bit from there. Verse 8. Ke gona itlameng ka marumo ohle a modimo gore ka mohla mobe le kgone go phela le shale le eme le fente tsohle emang re le itleme matheka ka tšhireso le apare sephema sefega sa tlotlo dinaong le dule le itlemeletše go phafogela ebangedi ya khutšo gagologolo le sware kotse ya tumelo ye le kgonago go tima mesebe e tšhimago ya yena e mobe ka yona le rwale kefa ya phologo le sware tšhoša ya moya e go lentšu la godimo le be barapedi ba go thuša dithapelo tsohle le dikgopelo tsohle ka mabaka ohle ka moya modiro wo le o phagamele ka go kgotlelela ruri le ka go rapelela bakgethwa ka moka. amen le a ekwa bana ba modimo How do you get it so? jale paulos o bolela rona lešole le ema jwang Now Paul speaks as to how does a soldier o stand. bolela re o apara eng He speaks what does he put on. now the last weapon Now a weapon ya the bofelo. last armament A weapon ya bofelo. ye paulos a e bolelang mo Sedika sa bofelo. gore le tšee sword He says take the sword ya moya of the spirit. ke the last weapon Ke sedika sa bofelo. ye e tsena mo letsogong Is that gets into ge motho a ya into battle when one goes to battle. now mo nakong ya rena Now in our time, ge kereke e le ready when the church is ready, to face the enemy now, modimo a latlhela a sword God throws a sword gore a bontšhe kereke to show the church gore o apere o feletše that now you are well now armed. selo se o this is what you need So say it's a spoken. and moprofeta a tswela pele o re Now when the prophet continues, jale to say, soto mo letsogong he says now the sword in the e hand, bolela ka lentšu le le tletseng it speaks of the full word. mara jale lentšu le Now this o word, le ge soto e ka ba lentšu he says even if the sword can be the word, go tšea letsogo it takes the hand la tumelo of faith ye maatla and mighty faith. gore ge o e lwa le lenaba That when you fight with the enemy, ka re ge le e lwa because when you fight, lenaba le lona le tshwere sabola ka mola the enemy as well as for the sword that le side, wena o tshwere soto ya you gago have your sword as gore well. ge o fitlha mo gongwe Now when you get somewhere, disoto tše these swords di a bofana they come they together. lock They lock, and ge di sene di and loka after locking, jale go tšea letsogo it takes a hand la maatla that is gore powerful o kgarametse that you push o tobele o tšee soto e tsene mo pelong ya lenaba and take the sword and put it in the heart of the enemy. jale modimo ba ka se latlhele sword Now God will not throw in a sword mo letsogong into the hand ge letsogo leo le se letsogo la tumelo if that hand was not the hand of gora ministry wa mathomo It means that the first ministry before soto e tla before the sword could come, e be e swantse e be ministry wa go bušetša tumelo it was supposed to be the sword restoration of the faith of the fathers It was supposed to be the ministry that restores the faith of the fathers. gore ge soto e tsena mo letsogong That when the sword gets into the e hand, be letsogo le e le gore le tlo kgona go šomiša soto e it must be the hand that is going to be able to use the sword. fela le tlo nyaka tumelo But it's going to need the faith ya kgale and the old-time faith, ya maatla the powerful faith. that is why bodiredi wa moprofeta wa nako That is why the ministry of the prophet, e be e le gore was- a bušetše dilo ka moka tša tumelo it was that he restores all things of faith. la tseba tumelo ke eng You know what is faith? tumelo e tla ka go kwa lentšu Faith comes by hearing the word. jalo ge o le gore o nyaka go boela mo Now, tumelong if you want to go back to the o faith, swantse o rere lentšu le le redileng ke banna ba ko morago you must preach the word that has been then preached by the e go men. fa tumelo ye banna ba na le yona Then it gives you the faith that they had. ye ba reng ge ba e bolela ba re That when they speak of it, they say, tumelo go sana ye nngwe it's not any other faith. tumelo ke e file ba kgethwa ga teng The faith is the one that has been once given to the Son. mara tumelo yeo But that faith, e tlhoka this sword it needs the sword.
jwale ge modimo a fa moprofeta a sword Now, when God gives the prophet a sword, a bontsha kereke He shows the church gore jwale le godile that now you're grown up. ke kgale le apara ditlhamo tša moya It's been long. You've been putting on the jwale armor le of ready the Spirit. Now you are ready. go tšea the devil at all levels For Uchiale Nava Moma in Kamuk. kore go thoma ko system ya ya se denomination Starting from the denominational system, le lwe le ena fight with him. le ready go ya le ena ko Armageddon Now you jwale are ready to go because against le the tshwere selo sa go lwa moo because you have the armor. e ra jwale ntwa e a fisha mo pelenyana Now moo that means the battle is hot just a little bit further. alright a re bušenyana ga nnyane ke eno Now let's just read a little bit better. as 1 Corinthians chapter 15 Corinthians chapter 15, verse 23 ufika verse 26 verse 23 of chapter 26. so lentswe le re le amogetseng Now the word that we have received, lentswe le be le utile bana ba modimo the word that is hidden children of ke God, lona lentswe le ngwana modimo o swantse a phele ka lona leo it is the very same word that the child of God ke lona needs. lentswe le ngwana modimo o swantse a le tšee It is the very same word that the child of God needs to a bule tsela ka mara lefelo la lenaba and open up the way in the place of ke yona ntho e modimo a re file yona gore re destroye lenaba It's what God has given us to jale destroy. go o ditse moue Now if you're sitting o sa le tsebe le ka go le tseba lentswe le there, not even knowing this word, o sa bale o sa rapele not reading, not praying, o nagana ka sathane o mo tsena ka mothoko e fela where do you think you're going to get the devil which side? jale go ra ngwana modimo o swantse a tseba re lentswe le Now it means that this word, a se la di-debate it's not for debates. nna ke e bona so nna ke e bona so I see it this way, I see that. ntho ke armament ya morapedi This thing is an armament of the ge re tshwere lentswe le when we have this word, sathane o tseba gabotse devil knows very gore well jale batho ba filwe letsogo tumelo e feletseng that now these people have been given a complete faith. ba dira dilo tse ka moka tse di redileng ke paulosi They do all these things that has been preached by. jale ba tshwere le soto Now they have the sword ya go kgona go dira mmereko wa go fenya lenaba to can be able to do the work that can overcome. okay first Corinthians chapter 15 First Corinthians 15 verse 23 of verse 26 verse 23 to 26. Amen. Emongwe o tlo ba le sebaka sa gago. Tlhakangwaga ke yena Kriste. O tlo tlhatlangwa ke bao e lego ba gagwe motlha a tlago. Wa tlo kgono tla bofelo motlha o tlo go bušetša modimo tatagwe mmušo. Motlha a tlo ba a fedišitše bobuši bjohle le bogoši bjohle le tše maatla ka moka. Gobane o swanetše ge a eba kgoši manaba a gagwe ka moka a be ka tlase ga nao tša gagwe. Lenaba le le tlo go fedišwa ya ba wa bofelo ke lehu. amen le ya kwa lenaba la bofelo ke mang Now do you hear who is the last enemy? lenaba la bofelo le swantse le feditšwe ke lehu The last enemy to be annihilated is death. ke se kereke e swantse e le le sona That's what the church needs to do. that is the last enemy of the church Ke lenaba la bofelo la kereke. na go ya mo Revelation chapter 6 Now when you go into the book of Revelation chapter 6, le ntšha la morago a kere now you follow saints gore re kgone go bona molaetša o bana ba modimo so that you can see this message of God. a wa swana gore dule re bereka go kgalana le wena We are not supposed to sit there and reprimand you. go na le dilo tše dintši kudu There are so many things tša botlhokwa ka molaetša o that are very important about this message. go na le gore tlhareka ka ditlana le wena o apara di-minisket o dira tše ka mo Instead of being there pulling you up and down with your miniskirts and all re those, senyetša nako you are wasting our go na le dilo time. tša botlhokwa tša molaetša There are many important things of the e message. seng go bereka go tlhobana le wena dilo tša sathane Not to keep on taking all things from you that belongs to the tšeo o swantse o di amogela o eme botse Those things you just need to accept and then be well. wa buisa ngwana morena You understand? Charles? ka re ge o sena tumelo ye e tletseng Because if you don't have the full faith, go o sene tumelo ya original if you don't have the original faith, jale go le go ka tshwara soto ka letsogo even if you can have the sword in your hand, moprofeta gore ge o ka lenaba le wena le ka tlhakantšha disoto the prophet says if you and the enemy can lock the swords, a se taba tša gore ke swere soto ao phadima it's not the issue that I have a shining sword. ke tshwere di-seals
I have seals. di good They are good, but a di tsamaye di itseng but they don't go along. e kae tumelo ya go driver dilo tse. Where is the faith that drives this faith? That is why it's very important Come on, let me go. gore o se ka kitimela ko pele Now you don't rush forward o there, tlogetse dilo kwa morago having left things back, and o se ka ganelela ko morago and don't say o sa ye ko pele. not going forward. a ke re kwana bana ba modimo go ne le ministry wa o thoma There's a ministry to o o lekišang ngwana jwale ka motho, that prepares you as a human, mara go ne le ministry but there's a ministry o o tsamaišana le wa o thoma that goes along with o o the fetsang mmereko but that finishes that work. a re ba le Revelation 6 Let us read Revelation 6. 7 and 8. Amen. Verse 7 and 8. Ge kwana e kgaolo lekhuto la bone, ka kwa lentšu la sephiri sa bone le re tla o bona. Ka bona o tlolela pitsi e tshehla e a nametšego leina la gagwe ke lehu. A latelwa ke ho dula bangwe. Ba fiwa maatla a go bolaya karolo ya bone ya ba mo lefaseng ka lerumo le ka tlala le ka diboko le ka dipata tša naga. Jwale mo go gaola lekhuto la bone Now here the fourth seal is broken, ra tseba ntho e diraga mo aging ya bosupa kere and we know that thing is happening at the seventh age. lekhuto la mathomo ge le bulega When the first seal opened, ke di-church age tše tharo tša mathomo. is the first three church ages. Lekhuto la bobedi ge le bulega When the second seal opened, ke church age ya bone. it was the fourth church age. Lekhuto la boraro ge le bulega When the fifth seal opened, ke church age ya botlhano le ya botshela. it was the fifth and the sixth church age. Lekhuto la bone ge le bulega When the fourth seal opened, ke church age ya bosupa. it's the seventh church Ke age. mo o hwetsa lehu a eme a na le bodula baku. That's where you find death and hell. And Bibele a tshwere soto a bolaya ka tlala le dilo tše ka moka tše. The Bible says you're going to start killing with famine and all those. Now Bibele e bolela gore lenaba la bofelo Now the Bible speaks that the last le le swantse le fenywe that must be ka re ke overcome. lenaba le letlang mo metlheng ya bofelo Because it's the enemy that comes in the last ke lehu. is death. Jwale lehu o tshwere soto Now death has got a le sword. wena o tshwere soto. You also have a sword. Jwale mo di o tlhakana wa disoto tše Now where they're going to lock the sword, go tlo nyakega letsogo le le la tumelo. there's going to be needed a hand of faith. Ga di swa go le botlhokwa jwale ka ngwana modimo That's why it's important as a child of God gore dilo tše tša mathomo a tshokologo, that these things of the beginning of faith, dilo tše tša go tša ngwana modimo tša mmea ka order, these things of taking a child of God and placing dilo it tše tše on- tšang kereke di bea ka order, these things of putting a church in order, o se ka di tšea ganyane. don't take them lightly. Ke dilo tše di go fang tumelo ye e tletseng. Those are the things that gives you complete faith. Once dilo tšeo di le mo polekeng ya tšona, Once they are in their place, soto e kgona go dula botse mo letsogong la motho, then a sword can be well in the hand, and e dula mo letsogong la mofenyi ka gore jwale and then you can sit in the hand of an overcomer. a ke no dira something ganyane Let me just do something because ke lebelela gore ke nyako tswalela because I'm looking that I want to close. taba e kgolo mo. Now the main thing here, Re na le ministry, we have a ministry, mara ministry o bana ba modimo, but this ministry, this crowning ministry we really go a o tshware ke mashaedi. it's not handled by men who are not good. Aowa go na le qualification ya go tshwara ministry o. There is a qualification to handle this ministry. Ge ke re ministry When I speak of a a ke ministry, bolele ka thero ya ka, I don't speak of ke myself, bolele ka thero tša batho, not so much of the ke other. bolela ka ntho e modimo a e tlisitseng I speak of what God has e done. le gore le wena o sa reri That you who is not, e ra le wena. it also speaks of you. A ke re kweša, You understand that? a ke re bodiredi ke ra pulpit, I'm not speaking of the ke ministry. bolela ka ministry o modimo a boileng ka ra the bride, I speak of the ministry that God has placed in me. because dilo tše di reriwang Because the things that have been preached, a e no ba tša gore di kweše ditebe tša nna botse, they are not to just make our ears feel ke good, tša gore di tshwarwe mo dipelong. but they are that they should be held in our heart. Amen. Ke dire jwang? What can I do? Alright, ke quote scripture Let me quote a scripture. because ke jumpile some things more, Because I jumped. ke lebelela gore se ke ra le lapiša re sa thoma gape. Like we should not. Re We're just starting. sa o bontšha gore re ya kae. We're still showing you. where we are. Alright, go bala mo Matthew chapter 10 When you read in the book of Matthew chapter 10, verse 34 to verse 39 a re bale. verse 34 to 39. Jesu Kriste o re ke tlile a re bale verse 34 fela. Oh, okay. Matthew 10, verse 34. Amen. Gore se ke ka napa ka e jaga kudu. Amen.
So dilo tseo kwang baredi ba ganelela mo tsona Now the things that you hear the ministers being so much on them, o ska dilo tsa bana don't say that the things of the children. dilo tsa o thusa wena They are the things that helps you. go tsena mo ntweng When you get into bed, o tlo di tlhoka you're going to need them. and dilo tse dingwe tse And some of these o things kwa gore ba re ke dilo tsa ko godimo that you hear that they are the higher things, ke tsona tsa gago le tsona they are also yours. o tlo di tlhoka dilo tse You're going to need this. re ya kwana bana ba modimo I'll be together. a kere ga o le full gospel Because when you're a full gospel, o ja dilo ka moka you eat everything. Yeah. a kere o full gospel Because you are a full gospel. Amen. a ke tsone ke bolela ka mara a ke fetiše so Okay, let me put it this way. motho ga ija When one eats, ba re di ya ka blood type dilo tse they say they go according to the blood type of these things. go ija When you eat, o ja for your blood type a kere ujaka blood type. and o ka se ye go ya ka blood type ya gago You're going to eat according to your blood o type. tlo tsogela ke malwetse You're going to have o fokodiša mmele wa gago you weaken your body. amen bjale ge go le of the blood of Jesus Christ Jwale, ge o le wa madi a morena Jesu, go ne le diet ya this blood type go na le dijo tsa madi a mofuta o. o na le dilo tse o di jang There are things that you eat. tse o mongwe ga a ka ba di ja ne But if another one can try to wa tseba o a lwala that person gets a sa tsoga gabotse is not feeling well. go ka rena wa re 7 seals If you can say 7 seals, o opa ke tlhogo it's getting a headache. go ka re 7 church ages What 7 church ages? gore di fetile He says they passed. moprofeta Now the prophet, modimo wa mmotsa God tells him, gore store up the food "Beya dijo." now mpotso nna ge modimo a botsa moprofeta a re store up the food Now tell me, when God tells the prophet to store up the food, ge dijo di dutse mola when the food is seated, o mongwe a thomara ke die a ke die and then one starts to say, I don't jale know, I don't eat that. bothata ke eng gona mo What is the problem there? bothata ka no ba blood type Bothata ka ba madi. e ka no ba yona It might be the problem. ka re ge o le wa bolintšu Because if you are of the word, why o ka palela ko o ja ntho nngwe why can you fail to eat something? bana ba modimo bebele re o ska oketsa o ska fokotsa The Bible says don't end, don't say. ka re modimo ga go fa provision Because when God gives you provision, a re ija mo says eat here. this is what is good for you Guess that's what you get in. mathata ko tšhemo ya eden The problem with the Garden of Eden ebile a re mola modimo a ba file dijo is that after when God has given them o food, mongwe a tla šupa ese ye nngwe sorry, serpent ya tla ya šupa and then the serpent comes and points something, ya šupa ntho e seng mo mmenyong wa modimo and then comes and points to something that is not in the menu. and ge ba thoma go ja mola Now ne when they start to eat there, motho a thoma o tsena ke mathata then a person started to have a problem. jale go bona batho ba lwala Now when you see people getting sick, a ke bolele ka batho ba ko gongwe I don't speak of other people. ke bolela ka lena le dutse mo I speak of you sitting there. go bona bangwe le palelwa If you see you failing le fela le utswanyana dilo tšeng ko lefaseng and sometimes stealing something, le re gana re le bone I think that we don't see. a o e no ba re ye nngwe o ile wa e beela ka thoko Is that you place another one on the side? o paletse ko o ja dilo tsela ka moka You fail to eat all those things. jale re go bona o etswa dišo o bona kore wa tseba o tswa di-spiritual diseases So we see you having some spiritual diseases because o paletse ko go ja dilo tsela ka moka because you fail to eat all those things. Amen. jale o thoma o tswela ke malwetse a semoya Now you start to have some spiritual o diseases. thoma ba le interpretation tše di swa Start to have some new interpretations tša lentswe la modimo of the word of God. tše dingwe a di sa tshwenya Some they don't matter anymore. mola modimo a rometse moprofeta Whereas God has sent gore di tle di tshwenye that they should matter. jale moo ba bangwe a di sa tshwenye But to the others they ke don't matter. problem bana ba modimo That is a problem to soto a sword. crowning ministry Crowning ministry. e ne le ka mokgwa e tshwarwang ka gona There's a certain way that is handled. a ke bale peter Let me read Peter. re ke bale first peter ne Let me read in the book of 1 Peter, Petrus wa pele. Hallelujah. Amen. All right. Ke sa tsamaya mo tshwanelong. Now I'm still walking on the right path. A re baleng from verse 3. Mo First Peter chapter 1, re baleng from verse 3. 1 Peter chapter 1, so verse 3. E ba la ka tsela. A go rata modimo tata go mongwana Jesu Kriste. Wa go re tswala gape ka kgaogelo e kgolo ya gagwe ra tla re ba ka kholofelo ye e phelago
Kare Jesu Kriste a tugile bakuru. Ole, rije bo kwa jobo sa feleo. O jobo sa kweleo. Byobo sina kusinyalo. Jobo sa onaleo. Jo le bobolo ke tu ro le bodimo. Lena ba le lotega go ka matla a modimo ka tumelo gore le fitlhele pholoso ye e lokisheditswego go tlo utullwa lebakeng la bofelo. Amen. Jwale go ne le pholoso Now there's a salvation ye e swantse e utuluge that must be revealed, e se nako engwe le engwe not at any time, go lebakeng la bofelo. but at the last time. La mo kopoloso reng Now do you hear what Paul o re go says? na le this part of salvation So I don't want to carry a nngwe ya pholoso ye e utulweng ka mo legodimong that is hidden in the is kept, is reserved, gore e bolokile, e emetse go tlo utullwa. and then it's waiting to be Go revealed. ra go na le a revelation Now that means go na le kutullo ya metlha ya bofelo. of the last days. Bopolose ba dumetse ba robetse ba tseba taba Paul slept knowing this thing. gore go na le ntho e swantse e tle mo metlheng ya bofelo, That there is something that is to come. mara batho ba ba letselang selo sa metlha ya bofelo But the people that wait for the ba bolokwa ka tumelo, they are buried with the faith. because soto ye e tlang Because the sort that is to e come, tla e nyaka motho a dumetseng pele. it was someone who has believed Ke yena Christ, motho a ka kgona go šomiša this last day salvation. and then he's the person that can be able to use this last day salvation. Amen. Jwale ge re lebelela mo lentswe la modimo bana ba Now modimo, when we look into the word of God, son of God, moprofeta o bolela taba e nngwe, the prophet speaks of something. o bolela ka batho ba na ba rerela efangedi, He speaks of the people that he was preaching the gospel. o re o ya mo lefelong He says you go to a place o rerela batho efangedi and you preach the gospel to ba tshaba, they get happy. mara ka moragonyana Then afterwards, those same people go never to ga o tlo boa when you come back, o kgwetsa ba le wes, you find them being worse. ba tlogile mo selo se ne se bolela sa mathomo, They have left from where they ba thomile go boela morago. at first. Now they started to go back. Amen. Amen. Mara bana ba modimo rata o di tiisetsa But not children of God, we like to emphasize se modimo a re fileng sona what God has given us. se ka seke sa fetolwa ke motho. It can never be changed by Mang le anyone. mang wa fetolang selo se modimo a re fileng sona. Whoever changes what God has given us. Dikeletso ka moka tsa modimo, Amen. dikeletso All the advices of God le go kgalemiwa ke modimo, and all the reprimanding of o God. o seke wa kitimela ko pele, Don't rush. o swantse o cheke bophelo ba gago You ngwaneso. must check your life, children. Moprofeta o botša The potšišo prophet asks a question. o re na bophelo ba gago a bo ka be bo metšha bo loketse efangedi e He na, says, is your life worthy of the gospel? ka re o ka kgwetsa o tsamaya ka mara gospel, Because you may find yourself walking in the gospel, bophelo ba gago yet your life bo sa metšhe ntho e bolelwang. not matching what is Dilo di given. a bolelwa ke tše dintšhi re a di thabela, Things have been spoken, there are so many, and then we mara dilo tše o di qualifya ka bophelo ba gago, but these things you qualify them with your life. not because o gona mogauswi. Not because you are here close. Quality ya bophelo ba The gago quality of your life. e go fa di-qualification. It gives you the qualifications. A ke re ke boletse ka Saulo nako nngwe, Because I spoke of Paul, of Saul the other time, le Dafita and David le Solomon. and Solomon. You know, Dafita na nyako agela modimo ntlo, You see, David wanted to build a house for God. desire e be le moo, So look at what was there. o a ba drawa le plane. He also drew a plan. Lazor tempele ya Solomo, You know Solomon's temple. Solomon a o ne ntho e nngwe a e dirile mola, There is nothing that Solomon did. material ka moka All the material o nyakile ke Dafita is David who a o goboketša mola. and put it there. Plane The plan. e drawile ke Dafita It was David who a e put beya the mola, plan and put it there. mara o tlhakantšha selo se But to put this thing go together, mo paletse. he failed. O le mola ga tshwere material le plane le everything, After he had the material and the plan and all, modimo a theoga God came down. a moja Dafita He said, David, a o qualify. you don't qualify. Bophelo ba gago Your life, a se bophelo ba quality ya go aga tabanakele, it's not the life of the quality that builds the tabernacle. o tshwanetse madi kudu, You have shed so much blood. so e tla ga ke ngwana gago It will be built by your son. o swere dilo ka moka, Yes, o everything. palela ko di-connector But he fails to because bophelo ba gage bo because his life bo ya mo disqualifya. it disqualifies him. Wa bona ngwana modimo, You see, son of God, o swantse gore go dira dilo it must be that when you do things, o qualify you must qualify. botse le gone. And right, Se ka bereka ka molao, don't work by the law. o swantse o bereka ka mogau wa modimo. You must work by the grace of God. Wa tsa molao wa modimo jwang? You know how is the law of God? Molao wa modimo a o tshikinyego, The law of God is unshakable. go sa kgathale re o tla ka eng o ya ema.
It doesn't care what you come with, it stands. mara grace ya modimo But the grace of God, a emele selo se sengwe le se sengwe. it doesn't stay with anything. Molao wa modimo o re The law of God says, peo e nngwe le nngwe a e tsweletse mohuta wa yone, every seed let it produce after its own kind. le ge e ka ba peo e mpe Even if it can be an evil seed, e tlo tsweletsa it will bring e forth. šomiša molao wa modimo. And using the law of God, Ka re molao o re peo e nngwe le nngwe e ke tsweletse, so the law says, let every seed produce. mara grace ya modimo Now, the grace of e God, ka se jwale peo e nngwe le nngwe. it won't plant every seed. Jwale molao le grace o di lebelela, Now, law and grace, when you look at them, o mongwe o kgona go dira dilo one can do a something, produce a šomiša melao ya modimo, using the laws of a God, ba e pethele le matsogo, and even clap hands to a re himself. bona ke dirileng, Say, look what I have ke done. hweditše ngwana, I found a ke child. mo file ke modimo, I was given by God. e le efa kere Being Eve. a lebetse Having gore forgotten o tsene ka sebeng that she is in sin. gore ngwana a tswelele. That this child, Ngwana a tla ka grace ka provision ya modimo, this child did not come by grace, but the e provision. no ba re ka re ke peo. He says it because it's a sin. Molao o re a di tswale di ata, The law says, let them multiply. di tla bonela ka motlha a kotulo. They shall be seen at the time of harvest. Mara mogau But grace, o re mobjadi o tswele, he says, a sower went forth. tša go tla ka mogau Now those that come by di grace, tswele mo letsogong la mobjadi, they came from the hand of the sower. under the influence of mobjadi, Influence, a bjala peo e botse. planting a good seed. Seo a gone ntho e ka diregang ka tsona tšeo Now those there's di nothing, swantse di tswelele ka mokgwa modimo a di they boletseng. must come forth the way God has said. Mara ge o e tla le naba ka morago But when the enemy comes behind, le bjala gona mo tšhemong planting in the very same garden, di tlonomela. they are going to come forth as well. Jalo mongwe a ka dire bonang di metse ka moka, One can say, look, but they all came forth. bona ba attenda service ka moka. Look, they all attend the service. Ngwaneso, My brother, dilo tse o di dirang the things that you do, o di dira go tloga mo kae? you do them from where? O ra ra gone o dirile dilo botse, You've done things well, o ba o bereka ka molao, ka re molao wa modimo o sa go dumela re o produce. or you're just looking by the law because the law of God still wants you to produce. Amen. Amen. Bana ba modimo be ke re ke le dumediše, Children of God, I was saying, let me go. re na le ministry fa We have a ministry here mo metlheng ya bofelo, in the last days. o tshwara ke bagale, It's been handled by o the tshwara ke mašole a ile bebele e re put on the whole armor of God. The Bible says, put on the whole armor of God. E nyaka motho a tlogetseng dilo ka moka, a tšereng dilo ka moka It wants one that has taken all these things tša go apariwa. that are being put on. Bebele e re tšea dilo ka The moka Bible says, take all things gore ka motlha o mobe that at the evil time le kgone go ema. you may be able to stand. Ka re ka motlha o mobe Because in the evil time, Satan o thuša meseba from all directions, Satan is throwing all the missiles from all directions. and a gone ntwa botlhoko And there is nothing painful go tshwana le go ba deceived. like being deceived. E botlhoko ngwana modimo, That thing, it's painful. because o convinced Because you are convinced gore ke e tshwere, that I am having it. o bona le molao fela o producer dilo tše dingwe, And seeing the law also producing some other things. o kile go lemoga gore a ba e tshwara. Only to find that no, you don't have it. Ge o ngangišana le modimo, If you argue with God, bebele re ge ba ntse ba ya ba ngangišana le modimo, the Bible says as they continue on arguing with God, o a ba lesa He leads them. ba tšea ke moya wa phoro. And they are being taken by the Spirit of What is a spiritual handover ne? So, hand over yes more. O thomile o na le modimo, You started with God. sa le o tseba o na le modimo, You knew having God. mara seo sa se tsebeng But what you don't know kore modimo mo gongwe is that somewhere o God, ile a o lesa, He left you. wa tšea ke moya wa phoro, And you were taken by the Spirit. wa ya wa dumela maaka. And you went and believed lies. Jwale ge o nyaka go ba ngwana modimo wa tlo fenya mo nakong e, If you want to be a child of God that is to overcome go na le it, lentswe la modimo la nako. there is a word of God of the time. Ge e le go bophelo ba gago bo setse go agege ka efangedi, If your life is to be built by the gospel, re na le efangedi we have the gospel e seng ya re bophelo boo. that can build that life. Mara e seng fela fao, Not only that, go na le efangedi there is a gospel ye e dira re bophelo bo that makes that bo qualifye, qualified. bophelo bo bo be crowned, This life bo kgone go fenya dilo ka moka. that can overcome all Even things. the slightest move ya deceit o e bone, You are able to see. Amen. o gopole banna ba le baprofeta ba le ba Ahaba ba le. Now remember those prophets of
Ahab. ke nagana ba fela ba dira tsona I think they were sometimes doing the right things ke tlile ba sa fele ba dira tsona and sometimes doing the wrong. mara there was this one event Mara ho lo ba le tulo e nngwe e mo modimo ba nya go dira something where God wanted to do something. a boitsha na kana nka idira jwantso He asked as to how can I do this? bebele re moya mo wa tswelela ba rena nka e gona taba The Bible says an evil spirit came from us. modimo a re go lo tlhalosa re o dia e Then God said, explain what are you going to do? moya o la re no na simple go no profeta Now the spirit said, no, it's simple, I'm going to ka re ba prophesy. dumela prophecy again Because they believe prophecy. o yo profeta So I'm going to prophesy. mara ke bolela maka But speaking lies. ene ne ko bofa batho ba le ka moka Now I'm going to bind all those people. gore ba kgona go tsamaya le a ba ba entsweng That they should go with Ahab to the bed a yo hwela ko so that he can go and die there. bona ba ditse kwa lene They are seated a there. ba tlhokomele lentswe la modimo They don't check the word of ba God. fela ba ngangišana le taba ya mika But they are just there arguing with Micah. tšatši le modimo a ba lisitše ledimo le la ba jea So the day God left them and the demon took them, ile a ba le le-one it was one. jale moprofeta re go fela ntse o metša The prophet says when you sometimes ore go ntse o fela o boa gausinyana le melato o boela ka keno when you go sometimes go close by doing the wrong things and then coming back. tšatši le lengwe o tla tsela The other day you will cross. ba go na le line moo You said there is a line between mogau between grace le tatlhego and judgment. and gape o seno tselela ka kwa And now that you crossed over, ga o ja ka mokgwa moo there is no any other way. o ka ba tselang line ya mogau If you can cross the line of grace, a o tla ba yo bolela le wena you will also speak wa re mo mogau fedile mo and say, here, mercy is over. ga o sa kgonega selo nne Nothing is possible. jale bana ba modimo Now, children e re of ke emišeng fa God, let me stop here. se se tlhokegang What is needed? go nyakega bana ba modimo We need children of God ba ba tseba borapedi bo that know that this a yo ba information is not just an information. go na le ntho e deep There is something deep ye le gore e tlo demanda e be demande le bophelo ba gago that is going to demand and even modimo is demand. going to search deep into your life God is going to set a separate and then separate it go fitlhelela ge a ikhweletša wena until when He a go finds directa mo letsena a di nyakang and direct you in the things that He wanted. ande moprofeta o bolela re phoro Now the prophet speaks that deception, gantši phoro e no tsena ge or ka after age or after the first generation ya batho feta and then he says after the first generation of people has passed, then deception comes in. amen polios ore ga bolela ore Paul, when he speaks, he says, e ke sena ke tsamaya after I am gone, o tlo tsoga diphiri there is wolves that are going to a rise. messengers no shifter After the messenger shifts, go na le dilo tse di thoma go emelela so there are some things that rise. tse di causang confusion That causes tse confusion. dingwe di tso ko ntle Some they don't come from. bebele re ba bangwe ba batlo ba gana moka mo ara lena ka Bible says some are here amongst jwale ge o sa tsebe gore o dumela eng you. If you don't know what is it that you o do, sa ephe nako ya modimo you don't give yourself time for God. bebele re swantse o dule fase o fela o checka dilo tse The Bible says you need to sit down and check these things. a ke le ko dikhamphane ba dira jwale Because even in the companies they do. ba fela ba emiša Sometimes they put ba the tswalela hold monyako ba re emanyana and close the door and say, wait a sa second, di a stock taking we are doing a stock re take. nyako bona re go tsamayang ka mo shopong ka We want to see what is e going se ka yo ba on. go rekiša wa tseba go rekišwa Just to sell and sell. no go le le mo dilo tse se ke di eme There are somewhere where this o is lebelele ona distance e o e tsamaile ngwana modimo and look at the distance that you travel go thoma mona gore ke a sokologa from whence you go repented fitlha mo re emeng gona until where we are. o na le ntho e o ka e bolelang Is there something that you can speak? o na le change e leng gona Is there a change? gape le gore o sa le motho ola wa kgale Because if you're still an old person, e ra re a se o dire progress it means that you didn't do a progress. a kry bona dipolelo tša kgale maitshwaro a kgale Your old sayings, your old behavior. o ka ba go ne o ba le soto wa bona You'd rather have a sword, Kira- or you might have a sword, mara jwale tumelo ya bosoto ye e kae but where is the faith of this sword? bebeleng le tshwanetse le tlhabane le tumelo The Bible says you must fight a go fight. tlhabanela tumelo ko go boloka lentso The Bible says you must contend for the faith. To contend for the faith is to keep the word. modimo a khutšwa le tlhonolofatše And may the God of peace jwale bana ba modimo